Shampang. O pagkot hangi ka mensin jing jing snorit. Mangilaman ay jing syakri di Paidbah. Kumba community. Dengan ini ketua pemerintah ini pertalang bagi kita ngalam jong voice of the People's Party yang ke sharp jong pra. Hapra! 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 Saksi kamjam. Hapra! 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 Kumai sebelum beliau terpunya di ibu Paidbah. Toh dari opor presiden nga ay kublay Kajing Shampang haga jiri baga sincha baga kara bago Paidbah suto baga bar baga klitam bangi ngila penpai yang dagaba ngila bo yeri kum kita gi syakri Paidbah hapo nagani gi sni ka ngadam Kren hom UMLA UMP ni UMDC ngimda ya per than no daju ngimda ya per than no daju udah ju, ni rakyat mengi kamar kamata ni Khoit, ni ai baikit super boy yang tu kamar agak jaga bangi kuat. Tiang ni ruk ni nongkum kita ju, ni super boy kahok kacung pi sapi, kalau ni kahok kacung pi kan dia kita suruh ke zaman. Ndai menda teng ni kita ju ni kamar kita ni kamar. Ndai nanti ni, dia meli menda tu ni berjalan apa? Lalu baju, lalu kepisah kepada ai, penhak banda ai. Kublai ai ngu eu ai puram eu ngapai ngira bakla dainam daine nela ngirong ki basta ira ai ka baik kita babiang oh ngirong ya bali pe yo tung ho yo pai tu ma nrengi ye daju ye punan buram ye somni to daju ba pertiet me ta kamaran punggo ai ki MLA scheme ki MDC scheme ki MP scheme Baroh ka hak ka ju Paidbah Mynta सरकार इंडिया बगा संचार करी इंडिया kawan राशिपोन की program की policy bangun tiu dari India berkoi banai yang beduk ban penpoy embang mundi ban penpoy ke body elektrik ban penpoy di singkir kini ki sarkar lagi membuat kamtam hari hajraji isu penteri kam ya ki skim beber nei hari Kren so bikin aibit baki na paralajong nampak ju kami ikum ngani sarkar ka pemerintah Kawawat iki appointment letter Kishiti Tyngam Habandanum Hamadan Banda Aidu Chief Minister Kata kacing tri sitam Kita apply kam Kita merek sitam Kata kulit Kita pas Dia kata kulit Dan kacing minat Dan kacing tri sitam I Kumba Lale isnei I Kumba kadika kam charity Kacing le isnei Joga sarkar Balai Baling hidup kita ki mengalami persamaan penthami Paidbah la Kumba klam katu kasni kamu chief minister ai imat nalu yok kam sarkar kadai usok jo majing tresitam jeki ke jisha mendalam kam manwan napa ribhoi shashon ban shem ke tanga appointment letter ndalele jubor ban prisha ke la Kumba nile mangi o menegani ladon di bawah udah Ardent apa penkiu tulak ke sarkar yang kinunikai wadau mendapat yeledi Police Council ki penkiu tang hendak bagi kop wangi klaim wadau yang ke penkiu tulak kinunikai nang ite bagi ka hak ke jongki ring yang kamde ke sarkar MDE 2 ke penkiu ki wel ki mensyar ki penkiu ten ring ong ba le ban hak dalu mamaran student Apa district council bagi penkiu tua bagi casual begini iklim belum untuk popular district council lagi belum nganjin lah beneran curi iklim belum lagi belum nih popular district council katakan ini gaji hampir ini kamera mandi beli iklim dalam kamera ikut kubur gini nang try casual pack minta kasih lah penkiu tua bagi iklim ni konta katakan ini gaji hampir nganapan pensyai nama apa apa kiri bersama dalam bagai pada Okey, Paidbah ni jangan. Nama kita tahu, ni hak pan suatu yang kita jitrang gaji anglut. Kumno bangin penong yang pinggir jat berdiri ke besar ke syampang pada suatu yang kesencar. Ubah ada nama random saham ni. Mereka jikai ke bangin ayah pinggir nek pateng paket. Pinikai lagi kon ni jumpi. Pinikai ke peramacan. Kenang lagi kinong tersyang ke besar. Kinong jit ke besar. Lalu kinong jit ke besar. Lalu kinong jit ke besar. Kalau melihat ini kita cipta kejepit. Ini perempuan nama kata lah. Dari tangi kebut. Dari tawangin yang election.
O ni tiba ni job hagata ka MP election shooting samoy. Ni sutu namar ka jing penpau jong Paidbah mereka ni ko. Ni sobrang ni Paidbah. Mereka ni honda man job. Ni ko apa ka but ka bengiyo hagani ka. MP election shooting samoy ka diban kiyo na ka bengiyo. House name Arusal. Bali ni kini cikuta. Namar ni lapit hiti. MLA kumno ni trade. MP juga kumno trade. MDC kumno ki trade. Tara dayken mo Paidbah utu bampat kerja mensyaru bon kerja mak mata. Habula pension mungkin. Lalu geng Paidbah bo pisar ho. Mendaw kena oleh exam first term. Ukre kot upastat malu-mala dapur pon yo prapo max. Ukre bhalo aga second term yo praposan kembali po. Aga final yo kembali pesan. Kadiun kiyo tinggi ni community bahawa di Paidbah kena besar kini ke jian ni tinggi ji persang de ji mana ke ji syakri kena 4 don aga board. Mentah kiyo ini kuno. Ngam soi ni kiyo yo bahaya tengah sisa no. Temui mentah asal leh tengah mana berfight. Lagi berfight nak kena bomba adan mentah ada pet. Mereka kadut. Layar. Board. Okey mentah kali ke parti surat mentah lain surat lut. Lain yom lihat. Lain bam petro bam jodoh lu. Hadir prasnya mentah kitip bagadan bangga jodoh itu. Hadir prasnya berkelas sensyar. Tidak ada kata tahu. Ni bagi sedang bantu. Ya ketinjak juga voice of the people. Oh ini smokeman. Lagi kita buat lalu berdownload. Yang akan dukung hikai ke sini. Mereka dengan buatan berpintani Paidbah. Oh yang ini say. Mencuak yang kikang ini bagi say kena hikai. Tidak mana ada keanya po assembly. Bangkang lagi kena hikai pada bentang politik. Bentang kira kisah yang hikai ke bahasa mengihi. Nisay doktor iki ulu jamburan. Ubriu syakri jumpleng. Ubriu bebek. Kiru kisah urut jamburan mata, keleng ki. Tendring ang baik, kim alapit yaw ni, ukartong ujung pi, baon lid rumbay hapo raja sabhate. Pipiya kunya election ka ba ATM na. Election siteng samoy, bunsin, kadi election ka ba jot ikiway bakin program. Ya ka to party, ka ba bat ya ka to seat. Nga kama ka por mga dan nga HSPDP. Abaya umait hoping. Yele persyai ke sarkar, ini ke parti ke beduk HSPDP kan ke parti ke badan pisah. Ni says non new driver cuma ini uping. Ni benih ke sarkar. Bagi tam lahir jartam. Mentah ke parti Voice of the People Party hakam mar ke por pakai yo mai ke jishane ajo Paidbah. Ni say Dr. Bax kemuri unoi kai pori hu. Nanta ke jiki dia jadi Paidbah Dr. Iki ka Kren. Sukses pada persyai ke Voice of the People Party. Kami ni Kren sarong. Kami ke besok. Kipinnya kun bapri yang ni. Utau urus tak urus champagne ujung ki. Ubat debit balik pada saat apa assembly. Nampak ketir kasih bano ulang kalau kita ulah yaki hak tak sur pagarukan Kren. Balik kim Shuaibit dengan raja sama ada punya saat raja sama. Mangi polok sama bangin tu